Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Shad. Ada Maci Ramla Abdullah di Malaysia. Silakan Maci dimulai. Ya Pak Ustadz, makasih. Sama-sama Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Shad. Kemudian. Wal Qur'ani dzidzikr. Wal Qur'ani dzidzikr. Balil ladzina kafaru fi 'iddatin wa shiqaq. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Kemudian. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Ya, wala tahin. Ini bismillahirrahmanirrahim. Kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Kemudian. Wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Panjang ya, betul. Diulang lagi. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Bukan. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. Kadzab. Ada tasdid dulu, baru mad tabi'i ketemu satu huruf hidup dihentikan, jadi panjang, jadi mad arid disukun. Coba diulang lagi Maci. Wa qalal kafiruna hadza sahirun kazzab. Bagus, kemudian Maci. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Aja'alal alihata ilahan wahidah. Kemudian. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Kemudian. Wa anqala Wang hamzah wasal. Jadi alifnya nggak dibaca. Tanda kuning. Uang jangan waang. Itu alifnya nggak dibaca hamzahnya. Wan tolakol. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. La syai'ui. Idgham biguna. In hadza. Inna hadza la syai'un yurad. Iya. Mana? Tadi mana Maci? Ini ya Maci ya? Iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza
لشيء يراد. Kemudian Maci. ما سمعنا بهذا في الملة Filnya pendek. الآخرة ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. ما سمعنا بهذا في الملة Fil الآخرة millati, bukan fil malati. Fil millati. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. Bagus. Terus inha. إن هذا إلا اختلاق. In hada illa ikhtilaq. Kemudian. أنزل عليه الذكر من بيننا Kemudian. بل هم في شك من ذكري. Min dzikri hamas. بل هم في شك من ذكري. Kemudian. بل لما يذوقوا عذاب. Bagus. Terus. أم عندهم خزائن رحمة ربك عزيز الوهاب. Wahhab. Bagus. Terus amlahum. أم لهم ملك السماوات أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. Iya. فليرتقوا في الأسباب. Kemudian. جند ما هنالك محزوم من الأحزاب. Kemudian. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. Kemudian. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. Ya. Kemudian. أولئك الأحزاب. Ulaikal ahzab. Kemudian. إن كل إلا كذب رسل فحق عقاب. Kemudian. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. Dia. Kemudian. وقالوا ربنا عجل لنا. Bukan. Wa qalu rabbana ajil lana. Itu. Ajil. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. Ya. Kemudian. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. Dawud dadzal aid. Aid. Nah, jadi Madlin berhenti. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد. Iya, kemudian. إنه أواب. Innahu awwab. Kemudian. Inna Sin kecil. sakharnal jibala ma'ahu yusabbihna bil ashyi wal ishraq. Ya, wal ishraq. Kemudian. Wat tayra mahsyuratan kullun lahu awwab. Kemudian.
وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. Bukan wa faslal khitab. Salah Ustaz. Aha. Ulang balik ya. Ya boleh makcik. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل Wa الخطاب. faslal khitab. وفصل الخطاب. Nah bagus terus wahal. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تولوا. Itu mim mutlak berhenti saja mas. Wahal ataka naba'ul khasm. وهل أتاك نبأ الخصم Iya. إذ Tasaw. تسوروا المحراب Iya bagus. إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا. Fazi'a. Fa-nya 2. إذ دخلوا على داود ففزع. Idkhalu ala da. Nah, Haji, tenang. إذ دخلوا على داود ففزع منهم. Fafazi'a min, bukan fafazi'am. Enggak ada tanwin. Fafazi'a minhum. إذ دخلوا على داود Fafazi'a. إذ دخلوا على داود فزع منهم. Fa-nya 2. Apa? Iya, fafazi'a. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. Dia la takhaf. Kemudian ini ada di ikron nih, khosmani bago. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. Iya, bilhaq. Fahkum Boleh dari pahkum boleh. fahkum bainana bil haqqi wa la tustit wahdina ila sawa'is Sirat. Wala tushtit. Wahdina ila sawa'is sirat. ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. Kemudian إن هذا أخي. Inna hadha akhi ya. Inna hadha akhi, bukan ahi. Ulang lagi. Inna hadza akhi. Iya, akhi, saudaraku. Terus lahu Lahu tis'u wa tis'una na'jatan wa liya na'jatun wahidah. Iya, kemudian Faqala akfilniha wa ninya panjang. azzani. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Faqala akfilniha wa azzani fil khitab. Bagus, kemudian Qala qad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajih. iya, kemudian Wa inna katsiran minal khulata'i liyabghi ba'duhum ala ba'din illa allazina amanu. iya, kemudian إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. iya.
Wa zanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbah. Ya, Rabbah betul. Fastaghfara rabbah. Kalau berarti jadi pendek betul. Ambil pas ya. Boleh. Fastaghfara rabbahu. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa kharra raki'au wa anab. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Wa kharra raki'au wa anab. Kemudian. Faghfarna lahu. Ya. Faghfarna lahu dzalik. Faghfarna lahu dzalik. Betul. Terus. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna. Wa husna ma'ab. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. Kemudian. Ya Dawud inna ja'alnaka. Betul. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Ya Dawud. Ya Dawud. Ya Dawud innaha ja'alnaka. Inna enggak ada hanya. Inna. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Iya. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Iya, bagus. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum azabun syadid. Iya, Lahum azabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Bagus. Kemudian. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila. Iya. Zalika zannul ladzina kafaru fawailul lil ladzina kafaru minan nar. Kemudian. Alam naj'alul Bukan ladzina. am. Salah bukan. Am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ardh. Iya, terus Am naj'alul muttaqina kal fujjar. Kemudian. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayah. Mubarakul liyadabbaru ada tasid. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab. Bagus. Kemudian. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman. Ni'mal abdu innahu awwab. Iya, bagus. Kemudian. Iz urida alaihi bil asyis Safinatul jiyad. Ada Wahdi, ada Sofi di sini. Idh urida alaihi bil
Asyiyis safinatul jiyad. إذ عرض إذ إذ ع- إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد Safina panjang. إذ عرض عليه بالعشي الصافنة الجياد Bagus. Terus pakola. فقال إني Ahbabtu. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي Kemudian. حتى توارت بالحجاب Kemudian. ردوها علي Iya bagus. Fatofiko. فطافق Pendek. مسحا Fatofiko. Fatofiko. فطفق مسحا بالسوق Wal a'naq. Agak susah nih ya suratnya Makji. فطفق مسحا بالسوق والأعناق Kemudian. ولقد فتنا سليمان Wa alqaina. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب Kemudian. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي Innaka. إنك أنت الوهاب Kemudian. Fasakhor. Bukan. Fasakhorna. فسخرنا له ريح Lahur. تجري Fasakhorna lahur riha. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب Bagus. Terus. والشياطين كل Kulla banna'in wa gawwas. والشياطين كل Bukan. Ulang lagi. والشياطين كل Bukan. بنا Nggak dikulangkan. Wasyayatina kullaban. Kullaban. Kullaban na'iu wa gawwas. والشياطين كل بناء وغواش Wa gawwas. وغواش Ulang ulang balik lagi. Ustaz Ulang balik. ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشياطين كل macam mana Pak Ustaz Wasyayatina kullabanna'i wa gawwas. والشياطين كل بناء وغواش Wa gawwas. Ada tasdid. وغواش Ulang balik biar bagus. ya Pak Ustaz saya cuba Ya, coba lagi. والشياطين كل Ya. والشياطين كل بناء وغواش Bukan. وغواش Ulang lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Pak Ustaz dulu Wasyayatina kullabanna'i wa gawwas. والشياطين كل بناء
wasyayatina kulla banna'in wa ghawash Wa gawas, nggak apa-apa. Nanti wa diulang, ghawash nanti diulang-ulang lagi ya. ya Ah, ya ah. Terus sampai 40 wa dulu ya Pak Kak, Maci ya. Ini ya suratnya agak ini nanti biar Maci ngulang-ulang. Wa akharina. wa akharina muqarrinina fil Muqarranin, bukan muqarrinin. kok salah Ustaz. Iya, ayo lagi. Wa akharina muqarranina fil asfad. Bagus. Hada Hadza ata'una famnun au amsik bighairi hisab. satu lagi ya sampai 40 dulu ya biar Maci nanti ngulang-ngulang biar mantap. Terus Wain. Wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'ab. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب Sadaqallahul ladzi. 40 dulu Sadaqallahul ya. Nanti azim. Siap diulang-ulang. Ustaz. Ini Ya ulang-ulang lagi ya. Maci. Ada susah Okey nih okey. Ustaz. Terima Terima kasih kasih banyak Ustaz. Maci, sama-sama. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.